Pa gledaj šta je to. Ja sam ja vlasti bio što nešto ovdje muči. Ništa ne muči nikome na selu. Poklonio se odati tu. Poštovanje žive. Ovaj čovjek je razbija s njom. Ne. Mnogočića sušava. Ne, nisam došao zbog toga. Nema problema. Pustite mene, ja imam svoj posao. Možete me pustiti na miru, nisam do toga. Imam posao ja. Ovdje ja kao preživljavaju ljudi, ja nemam kode za kruh. A mamići će nek mane prljava posla. Neki dati kutu se tresti mamicima. Tako neki ne izmjeravaju. Svaki noć, da se pomoći. Ja nije da spava. Hoćete me pustiti na miru, nemam ja s vama, ja imam zemlju tu kupujem, pustite me na miru. Dobro, ja sam vodim u vas. Dobro, neka ste, ali pustite mene na miru. Pustite me na miru, imam razgovor čovjek. Pustite me na miru. Imam razgovor, nemojte iza mnom, imam razgovor ljudi. Dobro sam razgovarati, gospodine. A ne mogu razgovarati pred vama, hoćete me pustiti na miru. Nemojte vi kad na čovjeku. Ne vijećam, ja vas lijepo molim. Pa nemojte imati razgovor. A neka rive kod ovog. Izvolite, prosim vas. Lopov nema. Dobro, ne znam ja za lopove, pustite. Ja vas molim, hoćete proći da mogu biti sa ljudima. Samo dođi zločinu za Vaniću. Onda nemojte iza mnom. Ništa ne znači. On nije privatno. Da. Gdje su papiri ti vaši? Imamo i mi kopije, naravno. Kome ste prije? Svaki smo. Od Šprema do Dijela. Govorim, sam gdje su predavao. Dijelavića do sve. Kako ja nikad nisam dobio papir ni jedan majko. Nikad dobio ni jedan papir. Kada ja tu vidim da se Nema to što su rekli sve reći. To sam ja vlasnik Jelavića, jasno. A sve pet, nije problem. Ako sam ja mislim, to ste vi mislili. A gledamo fazane mi. Kako nije to? Gledajte vi moje tog manje, šta se dešava. Tu ja siromak živim, ja nemam od čega živjeti. Ja nemam ko mi plaću. Mi to razumijemo, ali smatrate da postoji razvrstavanje otpada. Ja ga razvrstavam, samo sad ne radim ovih dana, neki jedem mokro, jedem mokro na mokro slaga. Samo to vam je jasno. Morate shvatiti da se ne može samo tako. Ti imaš meni zapovjedala. Kući došla. Kući došla i tamo zapovjede svoj dom mami. Niko vama ne zapovijede, samo... Ti samo svoj mami zapovjedaj. Morate shvatiti drugi... Kad ste prvi put radili kanalizaciju i konektor na Brežnevskoj cesti, koji bi izvođač radova? Jel vi znate? Ne znate. Možete provjeriti. Taj je prvi počeo dovlačiti smeće. Znate za koliko je cijenu? Gajba bire 100 kuna. Od tada je to krenulo sve. Prijatelji, pusti, ja sam vidio i sad ću ja postupati onako što ja trebam. Slušajte, rješenje nije očist njega ostav tu. Molim vas, pustite meni da ja napravim što treba. Može. Ja sam obećao da ću doći, jesam. Ja sam došao, jesam. Prevešće vam prijatelj, to sam rekao. A gdje su oni s nama? Vama su s vama, zato ja i pitam. Sad ću vas... Sam primijetio to. I nisam dobio nikad informaciju do preksinoć kad smo bili u Batincu na tribini. Preksinoć. Na tribini. I rekao sam da ću doći. Ovaj tjedan tamo otišli smo i vidjeli ste što je. Stvarno da se čovjek zgrozi. Ne samo od toga da se može u gradu to dogoditi, tik uz vodozaštitno područje na poljoprivrednom zemljištu, nego više me pogodilo to što taj čovjek koji
ima tu parcelu, mu treba prije svega pomoć. Nažalost ima. I zato smo došli ovdje da tamo ne radimo problem kod tog čovjeka kojemu treba najviše pomoći. Kad njemu pomognemo da ćemo pomoći stanovnicima Botinca i svima nama. I budite sigurni da ćemo mi sada uključiti sve u proceduru da to riješimo na najkvalitetniji način. Da pomognemo čovjeku i otpeljamo to smeće tamo. I da tamo stavimo dovoljno instrumenta. Osiguravamo da se tamo više nikad ni kila bilo kakvog otpada ne. Evo, to je oko toga. Sve ćemo vas informirati na vrijeme. Ja se nadam za 2 tjedna da ćemo imati predlog rješenja na tome. Dok sve institucije ne naprave i ne proizvedu sve papire da bi to tamo otpeljali. Sad smo došli ovdje.